nkwifurije igitondo cyiza, nkwifurije igitondo cy'umugisha wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane tuzindukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu makuru akomeje kugenda avugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda ruhuza inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ushobora kugenda wibaza byinshi rero bikomeje kugenda bihuza izi nyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC bose. Reka nkubwire nti rero nta kindi kinzanye usibye kugenda nkugezaho aya makuru gatanu kuri gatanu. Turahera ahangaha Igoma, nkubwire ko abarwanyi ba FARDC bongeye kugaba ibitero biremereye ku ngabo z'umutwe wa M23 ahangaha Igoma. Ariko kandi turava Igoma twerekeze Bukavu. Ahangaha Bukavu naho ntabwo byoroshye, abarwanyi ba FARDC bakomeje kugaba ibitero shuma ku ngabo z'umutwe wa M23 ziherereye i Bukavu. Birumvikana neza cyane ntabwo amakuru yacu ndi buyasoreze i Bukavu, ahubwo turakomeza tugere na Uvira turebe ese Uvira bimeze bite. Ese Uvira abarwanyi b'umutwe wa M23 baba baraye babashije kuyigarurira ku buryo bukomeye cyane? Ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikubwiraho. Turerekeza kandi Butembo, nkubwire ngo Butembo imirwano ikomeje kugenda iba imirwano hagati y'inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC. Turerekeza kandi no mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ngo igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gitangaza amagambo akomeye ku Rwanda. Noneho rero mwokagira Imana mwe nimunyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake, nayo ntababwiye menshi cyane, tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, reka mbanze ngusabe gukora subscribe, commenting, liking kugira ngo amakuru yacu rwose akomeze kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Jewe uba guteguriye aya makuru akaba ari nanjye wa ugiye kuyakugezaho, nitwa Mr Kenzo, nguhereje ikaze. Reka duhere ahangaha Igoma. Ahangaha Igoma ku munsi w'ejo hongeye kwibasirwa n'ibitero biremereye by'abarwanyi ba FARDC barimo basuka urufaya rw'amasasu ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 ziherereye ahangaha Igoma. Ni mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zitangaza ko nubwo ibitero bya FARDC bikomeje kugenda bizibasira uko bwije nuko bukeye, zitagomba kurekura iyi Goma uko byakagenda kose. Umutwe wa M23 kandi ku munsi w'ejo wongeye gutangaza ko abarwanyi ba FARDC ngo bakomeje kugenda bica abantu muri uyu umujyi wa Goma kugira ngo barebe ko M23 yagira gutya ikareba abantu bakomeje kugenda bagwa Igoma, ibyo ngibyo bigatuma yarekura iyi Goma. Ariko M23 yavuze ko ibi ngibi FARDC ikomeje kugenda ikora bitatuma irekura uyu mujyi wa Goma cyangwa se ngo ibe yava ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Ntabwo ari muri uyu mujyi wa Goma kandi hakomeje kugenda hagwa abaturage cyangwa se hakomeje kugenda hagabwa ibitero byinshi cyane n'igisirikare cya FARDC, ahubwo ahantu bita i Bukavu. Ahantu bita i Bukavu FARDC yakomeje kugenda ikaza ibitero, ikomeje kugenda igaba ahangaha mujyi wa Bukavu, naho haheruka kwigarurirwa na M23 mu minsi mikeya ishize. Ariko kandi ndakumenyesha ko M23 ahangaha i Bukavu ho rwose ibintu ku munsi w'ejo byari bikaze, abawazarendo bari bakamejeje ndetse n'igisirikare cya FARDC utaza gusiga n'abarwanyi b'abarundi FDNB. Ahangaha rwose i Bukavu bari bakamejeje ku buryo bukomeye cyane, bavuga ko badasubira inyuma basize M23 ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko byaje kugenda birangira nyuma yo gupfa kw'abantu benshi, abasirikare, abaturage, abasirikare b'M23, abasirikare ba FARDC, iyi FARDC isubiye inyuma itabashije kugira igikorwa kiremereye ikora kuri izi nyeshyamba z'umutwe M23 ziri ahangaha mu mujyi wa Bukavu. Nimunyemerere rero twiyambukire nanone twigerera muri Uvira. Twahereye Goma tuza Bukavu tujye na Uvira. Aho hose maze kugenda nkubwira ni ibice bifitwe na M23, ariko nanone twigerere ahangaha muri Uvira. Ahangaha muri Uvira ho mwokagira Imana mwe ibintu byaho byakomeje kugenda biba inshoberamahanga, byakomeje kugenda biyoberana. Ubu uri kwibaza utese inyeshyamba z'umutwe M23 zaba zarabashije kwigarurira Uvira ku buryo bukomeye cyane? Reka nkubwire ni inyeshyamba z'umutwe M23 ntabwo zabashije kwigarurira Uvira, kubera ko ku munsi w'ejo hakomeje kugenda harambarara imirambo myinshi cyane hariya
ahangaha mu gace ka Uvira hakomeje kugenda habera imirwano ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'abasirikare barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Iyi Uvira irimo imbaraga nyinshi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo kubera ko idafite kuyitakaza, ngo kubera ko iyitakaje n'abarundi bari ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba baheze muri iki gihugu, ngo kubera ko nta yindi nzira bafite yabakura ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iberekeza mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ni muri urwo rwego rero igisirikare cy'abasirikare ba FARDC gikomeje kugenda gishyira imbaraga cyane ahangaha Uvira. Ibyo ngibyo bikaba byaraviriyemo M23 kuba yabura uko ifata iyi Uvira. Ndakumenyesha ko ahangaha Uvira hari abasirikare benshi cyane, haba ingabo z'abarundi, haba abawazalendo, haba ndetse n'igisirikare cya FARDC. Aba bose birunze Uvira kugira ngo barebe ko iyi Uvira nayo itakwigarurirwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zifata ibice byinshi ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakubwiye ngo ndakugeza ahantu bita Butembo hakomeje kugenda habera imirwano. Ahangaha mu mujyi wa Butembo naho igisirikare cya M23 ngo kirashaka kuhigarurira, ariko se igisirikare cya M23 ko gikomeje kugenda kibanda ahantu ku mipaka ndetse no mu mijyi igiye itandukanye. Reba imaze gufata Goma, ifata Bukavu, nanone rero ngo irashaka n'uyu mujyi wa Butembo. Umujyi wa Bunagana wo yari imaze iminsi iwukontorora kuva yagera ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yahise itangira kugenda ikontorora Bunagana kugeza na naka kanya. Umbarire rero imijyi yaba ifitwe na M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe yaba imaze kwigarurira n'iyi Butembo iri kugenda irwaniramo cyane. Ubwo yaba ifite Goma, yaba ifite Bukavu, yaba ifite Butembo, yaba ifite na Bunagana. Iyo ni imijyi itanu yaba ifitwe na M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego rero M23 ikomeje kugenda irwana cyane ngo irebe ko yafata n'uyu mujyi wa Butembo. Abaturage bo mu mujyi wa Butembo bari barakamejeje cyane bavuga ko badashaka izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha muri Butembo, ariko byaje kugenda birangira babonye ibyo M23 ngo ikomeje kugenda ikora mu bice yagiye ifata ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage babona kugenda bacisha make cyane. Ni muri urwo rwego rero M23 ikomeje kugenda irwana ahangaha muri Butembo ngo irebe ko yakwigarurira n'uyu mujyi wa Butembo ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere twerekeze ahantu bita ahangaha muri teritwari ya Rubero. Teritwari ya Rubero yabaye Rubero, dore ko abarwanyi ba M23 naho bahabaye ku buryo bukomeye cyane. Bakomeje kugenda batangaza ko bashaka kwigarurira iyi Rubero uko byakagenda kose. Tutaza kugira ngo M23 ni ibice byinshi ishaka ahangaha muri Rubero, ahubwo irashaka ibice nk'izi za Matembe, igashaka za Arimbongo, za Mambasa ndetse na za Katsumbiro, kandi ni ibice biherereye muri iyi Rubero. Birumvikana neza cyane rero umunsi izi nyeshyamba za M23 zizaba zamaze kugenda zigarurira iyi Rubero, ibi bice ahangaha muri Rubero, igisirikare cya M23 kizajya gikontorora ibice bimwe n'abarwanyi ba FARDC babashe kuba bagenda bakontorora ibindi bice ku buryo bukomeye cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha Matembe ho ku munsi w'ejo harimo havugira amasasu. Nkubwire ngo abaturage bose bari bamaze kugenda bahunga iyi Matembe kubera ibintu byari bikomeje kugenda bihabera ku buryo bukomeye cyane. Na amasasu yari akomeje kugenda akuba ku mpande zombi, haba kuri M23 haba kuri FARDC. Ngayo nguko reka nshimire rero we twabanye muri aya makuru yo muri uyu museso. Gusa nkubwire ngo niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, kora subscribe, commenting, liking kugira ngo amakuru yacu ajya komeza kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Ikindi reka mfate amasegonda make yo kubasobanurira ukuntu nazanye groupe ya WhatsApp, kandi iyi groupe ya WhatsApp mukazajya muhasanga amafoto yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, amavideo, kugira ngo rwose namwe mubashe kubona ibiri kugenda bibera ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mutabyumvise mu magambo gusa. Ikindi kandi nabasha kugenda nkubwira, ikindi nakubwira nuko iyo groupe
groupe ya WhatsApp uzabasha kuyihuriramo n'abantu baba baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, mukabasha kugenda muganira byinshi kandi ibyubaka. Reka rero nsoreza ahangaha amakuru nari naguteguriye muri iki gitondo. Jewe nitwa Mr Kenzo, ndagushimiye.